namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm telling you, like Mayengani the president, na producer ya yona, of course, va link na Seamy the pro, and then of course, like Xongi Rhangani, of course, Xongi Rhangani famba na severa press Rhangani in now, sweswo. Yeah, so previously, if you enter that video, mga mahleketa, like hey, kumisa ku Seamy the pro. Na bena the president na hlavu the gov va ri karhi va tirhisana swin'we i kuma mhaka leyi however swi komi loko hi timhaka loko se ti jikini laha swi ku endleka yini because hi the 12th of July as you can see hi fike hi nghena ka akhawunti ya pro hi yona akhawunti ya yena leyi musi ma yi vo ku hi endlise ku yini yi na 13,000 followers hi yo leyi a fika a tsala this post here as you can see a kombisa ku album ya yena yi le ku teni hi Friday a ku na cancer ku va mi tiyimiserile vanhu va mina as you can see kwalano yi ta yi ri koka online platforms and stuff like that hina vhele hi tela ngopfu inani track list so hi fika hi pfula track list leyi ni langutiseni mina a hi n'wi voni hlavu the gupta a hi n'wi voni Mayengani a va kona va ri vambirhi laha swi very clear hi sweswo unless if iyo va hide o la ku endla a surprise mara come on ku ri Mayengani the president mu n'wi endla surprise ka track list mi nga n'wi tsala a swi make sense ngopfu so swi tikomba na ku Mayengani the president anga kona ka this album ku ya hi track list leyi so I have learned in terms of track list leyi Mayengani the president na hlavu the gupta a va kona hi leswi clear so wa va nga ri kona remove my voice swi ni hleketisa mhaka yena ya makhadzi so swi komba na ku mhaka yo va Limpopo Poison yi vuyini yi nga va yi have an impact on album ya Seamy the pro because hi ku twisisa ka mina already a ku rekhodiwini a ni voni ku a nga tshama a kha a hembela na Master T ya ku ku na Mayengani a kha nga ri kona hlavu the gopta so swi komba na ku the voice or those tracks ti remove for a specific reason yo ka ni nga yi tivi ku hi yini reason ya kona to be honest mara maybe Limpopo Poison even na impact no swi a swi make sense to be honest na mina swi twa ku leswi make sense ku njhani ti-voice I mean like those tracks ti va ti nga ha ri kona so I think Seamy the prof a fika ta hi hlamusela leswi ku endleka yini laha yeah and then from there loko hi suka hi tlhela ka Xongi Rhangani yeah so of course the same exact date hi fike hi vona Xongi Rhangani a fika tsala that post a fa tsala ku mi nga vutisi ku hi hleka yini ko va ku Xongi i Xongi n'wananga as you can see so album ya Xongi Rhangani se swa ku se officially yi sungurile loko za va khata the picture la swa ti komba ku se album yi sungurile so i mhaka kahle swinene so album ya Xongi Rhangani yi ta yi rendzeriwe swinene because vanhu va ta va kha va la ku vona ku what does he have to offer mavona nyana leswi vanhu va nga ta va langutele swona so swi ti komba na ku beef ya Severa Press Rhangani yi le ku teni a hi tlheleni mi komba post yin'wana Xongi Rhangani a nga yi tsala laha beef ya Severa Press Rhangani yi le endleleni laha yi ngo va na masivi loko yo va na masivi mina ni nga ze ni endla video na analyze beef because ku na this post a nga fika a yi tsala a ni hi voni post leyi a nga fa tsala ku ka music a ku na ku i matured ma swi twa mos ka music yena a nga va a ri matured a tlhelo mara ka music ma i loko kombiseni ku ka music ku hava maturity na timhaka ta Jeep the Caterpillar mi nga mi ti voneni na tona ku Jeep the Caterpillar di tlhariheni swinene mara ka music a ti ba beef yin'wana mi swi twa ya ku ya nhlamba no va na nhlamba i ku ka music a ku lavi swa maturity mara ka ti-politics mi swi vona ku di matured and stuff like that a ku ni ya ku jeleni ni hava nkarhi wo huwa Gaza yi yimele nghoma akiri Gaza yi yimele nghoma Gaza yi yimele beef track sweswi i ntiyiso na hina hi lava beef track hi leswi va kombisaka swona so Severa Press Rhangani va ta dlaya hi August sweswiya beef yi le ku teni beef yi le ku teni sweswo a hi xihundla guys so hi ta hi kha hi rindzela album ku twa to tala hi ta Severa Press Rhangani leta nyuwana ku ta ku na hungu ra nyuwana obviously swi fambisana nghamu obviously loko va yi tlhava na nghamu hey loko ri amukeza msika banda kumbe mi tika subscribe misale kahle tona hayi sele kahle ngopfu mara Dagashi tell me like a ndzi tshama ni ku vutisa this personal question u na munhu mani na munhu a wu na munhu manje a wu lava ku dobiwa la hayi va lavi why or hi vona va nga lavi ku wena hayi vanhu lava mhani va lavi